ndabashuhuje mwese mubana natwe ahangaha kuri Hot News TV, kanizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana, uburinzi bw'Imana bukomeze kugenda bibana namwe, ndabibifurije. Reka nibutse rero umuntu udukurikiye atari yakora subscribe cyangwa se abone ko yakwihutira kubikora kugira ngo ajye abasha kubana natwe mu makuru agiye atandukanye, kandi uba unaduteye inkunga ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Bityo rero mboneyeho no kubaha ikaze kugira ngo tubane mu nkuru uyu munsi mbona ibabaje cyane, ariko nyine zijye zinadusigira ubutumwa. Inkuru nk'izi zijye zidusigira ubutumwa. Ni inkuru irimo kuvugwa mu karere ka Kayonza, akaba ari inkuru ibabaje cyane. Akaba ari inkuru y'umugabo w'imyaka 40. Friend, biteye agahinda. Umugabo w'imyaka 40 ari hejuru y'akana k'imyaka 4 arimo kugasambanya kwere. Mugabo afite imyaka 40 arimo gusambanya akana k'imyaka 4. Ni inkuru ibabaje cyane rero irimo kuvuga ko mu karere ka Kayonza umugabo w'imyaka 40 akurikiranweho gusambanya umwana w'imyaka 4 amusanze iwabo mu rugo. Wakwibaza ngo yamusambanyije ababyeyi b'uwo mwana bagiye hehe? Ese abandi bantu babana n'uwo mwana bagiye hehe? Byagenze bite kugira ngo amusambanye? Baje kubimenya gute? Nibyo ngiye kugenda nkusobanurira, wiyumvire ishyano risigaye ribera wiyumvire ishyano risigaye ribera kuri isi ya rurema. Biteye agahinda, biteye umubabaro my friend. Sinzi uburyo nabivuga. Amakuru avuga ko rero umugabo w'imyaka 40 wo mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza yatawe muri yombi akekwa gusambanya umwana w'imyaka 4, agejejwe kuri RIB. Uwo mugabo ageze kuri RIB, mu myenda ye, mu mifuka y'imyenda ye basanzemo urumogi. Bivuze ngo yari umunywa rumogi, yari umunywa bisindisha, yari umunywa biyobyabwenge. Baratubwira ngo ibiyobyabwenge burya biyobya ubwenge, abantu benshi ntitubyumve, tukabigira nayo, twumva ko ari ibintu biri aho ngaho birimo kuvugwa gusa, biri aho ngaho, ariko nyamara nibyo. Kuko impamvu wabyumva nawe ntago wakwibaza ukuntu umugabo w'imyaka 40 agenda akafata akana k'imyaka 4 akagasambanya. Byaje kumenyekana rero nyuma y'uko aka kana kajyaga kunyara kakarira, hanyuma mama waka kabajije kamubwira uko byagenze. Ibi byose rero byaje kuba tariki ya 2 Mata 2026, bibera mu murenge wa Nyamirama wo muri aka karere ka Kayonza, akagari ni aka Rurambi. Akagari ni aka Rurambi niho byaje kuba byabera. Bukeye bwaho rero nubwo umugabo yaje kuba yatabwa muri yombi, biturutse ku makuru yatanzwe na mama w'uyu mwana, nyuma y'uko mama w'uyu mwana yari yasize uyu mwana ari kumwe na mukuru we mu rugo. Uyu mama w'uyu mwana ngo ajya gucuruza avoka. Bigeze ku kagoroba rero, umukuru w'uyu mwana ngo nibwo yibutse ko bamubwiye kujya gukura ibijumba, atagiyeyo, ahita yirukanka ajya kubikura. Umwana asigara mu rugo aho ngaho. Uwagiye gukura ibijumba cye asanga umwana arimo kurira, arajya kunyara akababara. Mama wabo baraje bamubwira uko bimeze. Mama wabo ngo ajyana akana mu cyumba arakabaza bimeze bite, hagenze bite. Byose arabimubwira, amubwira n'amazina y'uwo mugabo, ukuntu yaje ngo gakuramo ikabutura ajya asa nk'umusirita ku gitsina, yafata igitsina cye gisirita ku gitsina cye. Birangira nyine umuhungu asambanyije, birangira uwo mugabo asambanyije akana gutyo. Inzego z'ubuyobozi zikaba zarahise zimuta muri yombi kugira ngo akurikiranwe ayo mabi yakoze. Biteye agahinda, ibi bintu biteye umubabaro, kumva ngo umugabo w'imyaka 40 asambanyije akana k'imyaka 4. Ubwo ni ku myaka 10 ku mwaka umwe. Ngaho ibaze kwere. Ariko wanabyumvishe ko bamusanganye imogi. Rero nyamuneka urubyiruko twirinde ibiyobyabwenge bitazajya bidushora mu mabi tutakagombye gukora, tukisanga twayakoze tutazi ibyo ari byo.
kandi n'abantu twese aho tupfa tukagera twirinde amabi yose, twirinde buri kimwe cyose cyatuma tuvugwaho ibitari byiza. Ndabakunda cyane rero, aho mu kanya mu yandi makuru n'indi ganiro ndabategurira.